Presiden Drupadi Murmur kala IT ki wing bat brevet syaki hek sipai nya lin sun bat ki commission Indian Air Force trainees jong tanat sipai sun bat ki nong syak hikai ha ke ground duty branch hadian bagi lak pendap ya kejing syak hikai jong ki mentah kasngi. Vice President Jagdeep Dhankar ulah same ke kusnam National Water Awards basau ha New Delhi mentah kasngi. Ka Eryong Bipar Joy kabalaki orang kau haki ruat duriau ke Gujarat mentah kelas tang plot board balak minti makan nang her syuk haki ni ki hindriu kenta banwan. Ka Menteri Kasnak ki kamplating ka jong kari ka Nirmala Sitharaman kala kentui ki bor bahalor ban kentiu ya korkom pedrung kerteng ka jenglum khajna goods and service tax da ka bawan ra da ki core technology ban khangla de ka jing pedrungi ki kam thap ha korkom lum khajna GST. Haka Lempung Indonesia Open Badminton Tournament UHS Pranoy kari India unsaya kun percaya Victor Azalzan kari Denmark uban wan hakadan baningkong hagajing lakai single semifinal jong kishenrang had Jakarta mentah kasngi.